Makuru yagiye ahagaragara ko Vinicius Junior yifuzwa n'amakipe muri Arabia Saudite. Inkuru abantu bari bayifashe nkaho ari agakuru koroshye, ariko ikintu cyatumye Carlo Ancelotti woza kubyivugira mu itangazamakuru bishobora kuba byari serious. Yavuze ati Vinicius is here to stay. Biragaragara yuko izo proposals zo muri Saudi Arabia zagombaga kuboneka, kandi biranumvikana kubera ko hari amafaranga menshi cyane, n'undi amafaranga babahemba ntabwo Burayi bayabahemba. So barakubwira ngo turabizi hari ibyo urabuhombye, izo Champions League, iyo spotlight ihambaye, urwo rwego rwa Ligue zihambaye, uko kuba wajya ku Ballon d'Or, ku podium n'ibindi bitandukanye, ariko turaza kubigurana amafaranga y'umurengera natwe turi buguhe ku buryo wibagirwa ikijyanye n'ubukenewe n'umuryango wawe. So na mahitamo ya muntu rero ni ugufata icyo ubona nk'icyemezo. Hari abasore bagiye bafata ibyemezo b'Abanyabrazil, nta mpamvu yo kubyirukansa. Niba ari nujyayo azajyayo, icyo cyo kuvuga ngo amafaranga azayabona ni garanti azayabona. Yabanza gatuza abakennye, rega abantu bibagiwe ko gukena ntabwo abakennye abafite amafaranga meza ari bimega, ariko hari amafaranga bashaka kugwa, kuko bano n'abantu bashaka kubwira bati okay, Real Madrid enda ku mwaka yashoboraga kugwemba tuvuge enda miliyoni wenda tuvuge 30, bakakubwira ati noneho bashaka kubwira ati ngo tugukubire 5 hano ku mwaka twe tuzajya tugwijana na 50. Aba Boniface na Victor Boniface abageze tipe barabasakifye mu kariyeri rwose. Neymar we yavuye yemeye no guhara amafaranga yari agifitiwe n'ikipe ya Al Hilal, nawe ariko yabakiri imikino 8 yonyine kuba yajyayo atsinda igitego kimwe na assist. Neymar yigiriye iwabo muri Santos. Iyi Santos ntiramutangaza, ariko ni ikibazo cy'igihe agomba kujyayo kuko azabakinira amezi 6 habaye nyine mutual agreement, kandi collapsing deal yo kujya muri Major League Soccer gasanga bameze. Turaje dukomeze naye nyivuga Vinicius ko ari muto azagenda. Icya kabiri cya Vinicius kindi gifatika ni cyo kuba ari umukinnyi ukomeye cyane. Ntabwo kariyeri irimo hagati, iri ku gasongero. So hari ibintu rero bindi biguherekeza nyuma y'amafaranga. Aya kuburi decorated mu bihembo bikomeye, ama Ballon d'Or, ama FIFA the best, uri umukinnyi yatsinze ibitego byinshi mu Champions League, ufite ama Champions League menshi, ufite ama La Liga menshi. Icyo nanone ni ikintu kigutera ikintu cya motivation kuba ati oya sinava muri Real Madrid. Icya gatatu harimo uruhande rwa Real Madrid narwo, erega abantu ntibabyirengagiza ko afite amasezerano ya Real Madrid, nayo igomba kwemera ikavuga ngo okay, urashaka wenda no kugenda se, ariko natwe turi tayari turashaka kugurisha. Nicyo bita amasezerano, aragufunga nyine abakuziritse mu gihe wayemeye kwesinya abakigufasha. So muri rusange rero ibyo byose ubihurije hamwe, niyo mpamvu ikipe rero ipronounce kavuga ati aracyahari, kuko mu yandi magambo dufite amasezerano ntago wabivuga yashoje amasezerano, niwe waza kuvuga niba hari cyangwa dahari. Hanyuma ibya Neymar ni byiza yuko yegera muri iwabo muri Brazil aho byatangira. Mu yandi magambo kariyeri ya Neymar imvune zayirangije, ariko Neymar yarakomeje kuri deal kujya muri Major League Soccer. Ntekereza ko ashobora kuba arabayemo akabazo ko kujya kwa wenda nk'ibibazo biri financial, ama fair play hariya muri Amerika, cyangwa se n'umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga peut-être, kuko kuba agiye gusinya amezi 6 gusa muri Santos ni ikipe ihagaze nayo. Buriya Santos muzi ko izamutse uyu mwaka, yari yaramanutse mu cyiciro cya kabiri, izamutse uyu mwaka, kandi ikipe y'ubukombe yareze benshi. Bivugwa ko agiye kwisinyira amezi 6 gusa. So amezi 6 wakwibaza ngo Neymar afite deal nyuma y'amezi 6 ko atagiye kujya muri retirement. Murabizi shampiyona ya Amerika yo nta no bitangira muri ukwezi kwa mbere. Major League Soccer ndumva pre-season yabitangira mu kwezi kwa kabiri. Urumva deja mo hagati mu mezi nk'abiri ari imbere izabitaraza. So kujya gukina amezi 6 hariya, ntekereza ko ari nko kutamporeza ahara zahave yunga kuri Messi, kuko nta yindi logique yabirimo kubasinya amezi 6 muri equipe yamureze yamuzamuye. Birashoboka cyane ko deal yo kujya muri Major League Soccer yabigihari. FA na Premier League basaba abapunditse abasesenguzi ba Premier League ko bakongera kwikebuka bakitondera uburyo bakongeza umuriro mu bafana. Barambwira ngo nk'amagambo Mika Richards yatangaje, mugakabye mutemera abasifuzi byatsi. Uwo bita Mika Richards abantu baramwibuka, yabaye umukinnyi ukomeye cyane mu ikipe ya Man City, no mupanditse ukomeye. Yego, yara umunsi nyine wo gusesengura yaravuze ngo that's the worst decision I've ever seen in the Premier League history. Nicyo cyemezo kibi cy'imisifure yabonye kuva atangira kuri Premier League. How on earth
they can go to VAR, look at it multiple times and still think that's a red. It was so poor. gute ku isi nzima ushobora kujya kuri VAR ukongera ukiha amashusho ugasubiramo ugasubiza inyuma ukemeza ko iri ari ikarita y'umutuku kubera iki? It was so poor. cyari cyemezo giciriritse. Ntabwo ari we gusa, abapunditsi benshi ni ingingo bahurijeho mu by'ukuri, Yego. kandi koko birumvikana kwizigira. Bo baravuga ngo umupira ntiwari hafi y'izamu rya Arsenal, bene ngo bagiye gukora counter attack, bagiye gutsinda igitego. Uwari ufite umupira ubakoreye ikosa yitwa Matt Doherty, ni umudefanse, nta nubwo bavuga ko ari umukinnyi w'umuwinga wihuta cyane ku buryo agomba gusiga Nwaneri na Trossard bari bamuri ruhande. Nta okaziyo y'igitego agomba kuvamo. Biraba byita tripping, no gukandagira umuntu, no gutega umuntu umupira w'amaguru, ni ibintu bisanzwe, irani ikarita y'umuhondo. Nuvuga ngo mugenzi wawe nyine umupira ushobora kumukandagira. So ntabwo ro byumvikanye. Ikintu ngo cyateye n'isoni abapanditsi nibabyemere. Abantu bambere bagomba kubitangaho umucyo ni PGMOL, rwa rwego rugenzura imisifurire. Rwa rwego rwari prononceje rwemeza ko koko iri ari ikarita y'umutuku ikwiye, niyo mpamvu byafashe indi ntera. Arsenal byasabye ko itanga ikirego mu rwego rwigenga, bajya gutanga claim muri FA, nirwo rwego byagezeho kugeza ikarita bayikuye. Ubu ngubu Skelly ntabwo azakora imikino 3 yagombaga gusiba, yagizwe umwe, igihano cyakuweho. Ariko muri rusange ijambo rimwe rikomeza kugenda rigaruka ku basifuzi bakora nabi kandi bisubiramo, kuko uyu Marco Oliver amaze kugira ama incident menshi agenda agaragaza ko ari umusifuzi rwose ushiriritse. Nta muntu washyigikira yuko umuntu aterwa ubwoba, tuzakwica umwana wawe, tuzamwica umugore wawe se, tuzabibasira, tuzamukidnapping ari ku ishuri, tuzamushimuta n'ibindi nk'ibi byose nyine bibi by'amashantaje n'iterabwoba. Rimwe na rimwe ushobora no kugera naho umuntu yumva yakora ibyaha, nyine ibintu bigize ibyaha. Ntabwo ari byo. Ariko nubwo tudashyigikira ibyo bintu, byongera kugaruka ku kintu kimwe. Reka nanone ukuri kuranga abantu. Uriya muntu afite amakarita 8 y'umutuku ya Arsenal, yariye 8 muri match 55. It's ntago ari coincidence. Utanze ikarita mu bwenge bwawe ubibona ko atariyo, uyitangiye muri hafu ikipe yari igiye kwataka, yego, ariko wabonaga ko ari abadefenseri Arsenal babiri inyuma. Ntabwo ari ukuvuga ngo umudefenseri wa nyuma amukandagiye ikirenge, ntabwo ari ivaciye ngo uvuge ngo ni Gode yashinze n'ivi ngo afungure agaragaza amenyo ya Gode yose. Ari ukuntu abasifuzi kwera kari akantu k'ifirimbe babahaye nabo bamwe na bamwe muri bo bashaka kwigira abantu bari mayiti, kandi abantu babareba umupira naho bazi ubwenge. Nk'uyu Marco Oliver urebye ukuntu yatangiye, rero urwego rwe rwose uri kugenda ubona ko nk'iki kintu kikubayeho. Ntabwo wambwira ngo World Cup amafinale, za Champions League amafinale, deja n'isi yose bamaze kubona ko uri umuntu ushidikanywaho. Noneho nk'ubu ngubu mugenzi wabo David Court wagiye hanze akemeza ko yanywagura urumogi ari umusifuzi, akanarumwa mbere ya match. Ubu ngubu noneho byabaye bibi cyane, kuko bazajya bafata ibyemezo bibi, abafana batangira bashinje ko banywera urumogi peut-être, cyangwa se barwaye depression. Cyane ikintu abasifuzi bagomba kwitondera cyane. Abantu bose ku isi bahuriye ku kintu cyo kutabinyanga-mugayo. Hari ikintu kimwe cyonyine kibaranga iteka ryose, bahora mu madifikirite. Ntabwo umuntu utari straight, utavuga ngo mfata ibyemezo binoze, ahorana utuntu tw'utubazo. Ubundi uzareba abasifuzi bose wamenye basifura neza, barasifura kariyeri ye kurangira, agasoza arira ku munsi we wa nyuma. Abakinnyi b'amakipe yasifuriye yombi kwizigira nibo baza bakamubwira ngo wari umunsi wa nyuma, ariko felicitation, wahanyuze nk'umugabo, genda uruhuke. Marco Oliver ku munsi wo gusoza kariyeri abantu bazamuririmbira cyari ni Imana yonyine. Hanyuma amakuru ya za transfer tugiye kuvuga nka 3 gusa kugira ngo tuze mu zindi business ziremereye, ko dufite ingingo zo kurambura. Kera kabaye Manchester United ndetse na Lecce baje kumvikana kuri Patrick Dorgo, Chinaza Dorgo, akaba ari umukinnyi w'umunya Denmark. Bari bamaze igihe kinini cyane bamurikaho Lorenzo, left back. Baje kwemeranywa noneho ko niwe mukinnyi wa mbere Ruben Amorim agiye gusinyisha. Ese ne wari ukeneye muri Manchester United? Ruben Amorim mu bakinnyi mu myanya yagaragaje ko akeneye abakinnyi ni umwanya wo mu lateral gauche, cyangwa se umukinnyi ukina inyuma ku ruhande rw'ibumoso, ariko babwe bitangwa n'aba wing backs. Umukinnyi ushobora gukina muri formation y'abadefenseri batatu, akaba ari ku ruhande nk'umuwinga 50%.
50% nk'umudefanseri 50%. Bahahengeka Diogo Dalot, bakakinisha Malasia. Muri bose ntawe uri ku rwego rwiza, yagomba gushaka umukinnyi ubikina. Navuga ko uyu yari nomero ya gatatu mu bakinnyi bashakaga, kuko option ya mbere yabaye Nuno Mendes w'ikipe ya Paris Saint-Germain, arahenze ku buryo atagomba kumubona mu kwezi kwa mbere. Option ya kabiri yari Miloš Kerkez, uyu ni umukinnyi w'umuhanga cyane, bakubwira ko ngubu ari mu baratero babiri beza muri Premier League, akinira equipe ya Bournemouth. Miloš Kerkez nawe byaragoranye cyane, equipe ya Bournemouth irimo gushaka Champions League football, barimo gushaka umwanya wa 4 wa 5 muri Premier League, nawe byaragoranye ko equipe yo muri Premier League itere ku umukinnyi wayo mu kwezi kwa mbere. Basanze rero option ya gatatu yashobokaga ari Patrick Dorgu, uyu musore w'umunya Denmark w'imyaka 20 gusa, akinira equipe y'igihugu muri iki gihe, abanzamo akinira equipe ya US Lecce yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Niwe basanze bishoboka kuko ntabwo ahenze cyane urebye muri context ya Man United, kuko ni ikipe yaguze Maguire miliyoni 80 z'amapaundi, uyu nguyu barabaca miliyoni 30 z'amayero gusa. Urumva ko adahenze cyane, kandi umudefanseri ukiri muto bashobora kubakiraho by'igihe kirekire. Ku ruhande rwa equipe ya Lecce babyakiranye yombi, kuko ushobora kumva ko ari amafaranga make, ari ku ikipe ya Lecce, Unione Desportivo Lecce, kugurisha umukinnyi wa miliyoni 30 z'amayero kuri Bonerekoro ya club ni amafaranga bashobora kubakamo nk'ikibuga cy'imyitozo, complexe y'imyitozo ikuzura, bari amafaranga menshi cyane. Izo ni miliyari kwizigira ziba zigira nko muri 50 z'amanyarwanda, n'amafaranga menshi cyane, urabyumva. So uyu rero navuga ko urebye abanyamakuru ba transfer z'Iburayi bakomeye ba Fabrizio Romano baravuga ko ari here we go. Ubwo twavuga ko twakonfirma Man United muri iminsi ya nyuma igiye gusinyisha umukinnyi wa mbere kuri ingoma ya Ruben Amorim. Mathys Tel arava mu ikipe ya Bayern nyuma yuko Bayern yari yamuganirije ngo se nk'uwagumayo, ariko kuba amaze imikino 3 adakina ngo byatumye rwose adatekereza kugwa mu ikipe ya Bayern. Hari amakipe agera kuri 7 yose amwifuza, harimo n'ikipe ya Chelsea. Mathys Tel ekipe ya Chelsea niyo kipe ya mbere yamwifujiye window igifungura. Imwifuje umwana yari agifite gahunda yo kwigumira muri Bayern Munich, nubwo ari umusimbura wa Harry Kane. Arayihakanira ekipe ya Chelsea, anabwira ubuyobozi bwa Bayern. Harya yariga ubuyobozi mukuru wa Bayern ni Freund cyangwa ninde? President ni Herbert Heiner. Freund ni secretary, yego ni CEO. Voilà, yabwiye rero ubuyobozi bwa Bayern ko yifuza kuguma muri ekipe ya Bayern, akomeza agakuriramo, kuko nubwo atabanza mu kibuga yabonaga umwanya wo gukina gusimbura Harry Kane, nta gisebo kirimo, naho yajya ntabwo yizeye ko yabanza mu kibuga. So uyu mwana mu gihe amaze kwikomitinga kuguma muri ekipe ya Bayern, uwitwa Vincent Kompany imikino 3 yakurikiyeho kugira ngo motive amushimire ko yemeye kuguma muri ekipe ya Bayern, yamwimye umunota n'umwe kwizigira imikino 3 yakurikiye. Vincent Kompany yaramwicaje ntiyongera kumana ya minota. Uyu mwana aravuga ngo tiens, kumbe Kompany yabayifuzaga ko ngenda, kuba natangaje ko nazagenda bikaba bimubabaje. Aravuga ati rero yongera kwisubiraho, agence abarizwamo ifungura isoko, avuga ko amakipe ari interested, amakipe amwifuza ya postira. Amakipe agera muri 7 rero arimo n'ikipe ya Chelsea, amenshi muri yo aramwifuza nk'intizanyo muri kwezi kwa mbere, kubera ko ahari igihe cyo kunegosia amafaranga y'ubugure cyararangiye. Urebye aho amatariki yagiye 29 isoko riri hafi gufunga muri iminsi iri imbere. So amakipe menshi aramwifuza nk'intizanyo, aracyari muto ku buryo mu gihe kiri imbere bazaganira no kumugura bya burundu. Hari amakuru yiracara mu mbuga nkoranyambaga no Chelsea, hagati aho Chelsea yashaka uko ibishyiramo imbaraga babemereye guswapingana Nkuku, kuko yabibonye umusimbura byibura nimero 9 typique bazajya basimburira Jackson. Icyo kintu Chelsea yabyungukiyemo, kuko n'uyu musore nubwo ashobora guca ku ruhande, ariko umwanya we typique nimero 9 ubundi ni umwanya we. Uyu ni umwataka Donature, ariko Bayern rimwe na rimwe igimucisha ku ruhande nk'umuwinga. So hakugira ngo bagere Nkuku umuwinga bashaka gukoresha, cyangwa mu nimero 10 bashaka gukoresha nka nimero 9, ibifatire nimero 9 typique nyine azasimbura Jackson.